Владимир Караткевич. Уривок з романа «Чорний замок Ольшанський». «Бывай», – сказав я. «До завтра». «До завтра». Чтоб не здарилася? Чтоб не здарилася з нами ў жыцці, заўсёды до завтра. «Баюся», – сказав я. «А раптам нешта непапраўнае?» «Усё адно, до завтра». Няма нічога такога, каб адабраць у нас вечнае заўтра.